megalayapost.news. Nak kau? Đây cái việc công việc này. Bà phà. Hôm nay. Cái em đồn cả. But kau yang ti pada cái gì em ada cả. Thì pijit kau ini cái ti. Cái đi happy banana. Cái này. Hagatan Convocation ke Skul Ba USTM ke Belalong Mentarsengi Central Auditorium Hall ketika Skul Ba ubak lu majaru kum uwei usimpa semsong ke jela ubala pau bah ke jela bat kari kum Bob Dylan Mentarsengi loyok pediangnya ke kerdan Doctor of Literature na ketika Skul Ba kebede halor kanongrem ba ulano senyang ban kentiu halor keput kedem bat karwai ke siau hapo ke jela Meghalaya hagani si nolor ba lu majau bat uzibin gar kibala syapun ku burom lang ya kini ke kedan lapun ku burom ru ya ki hajar ngot kisam puli kibla pendep ye degree postgraduate bat kibla pendep ye kerdan PhD layok ru penyakren ba ubak lu majau ha ke ba ulapan pau ya gejikmen ban yo ya kani ka kerdan bat ke ai ke ba ulaban khia bha ban kiu ha gejingim ngidan kam bandan kata ka akor ka buram bat ban tri chitom la ka jong ha kano ka kam ke bangi tri Jiso long jiso tenat na market di gede gini ki irong ni basu wan. Okey. Ya khabar jingat lunti jeng pi ka pernah ya lede buat ya jelah pun bagi sud jeng rawan PKA ke buat lingkong bawan hari ni kalau ti bang ya mengakam di bangane nang menta ya lede nak menta ya lede lu macam hari ni ke jeng ya ton ke ni ke jeng ya ni partai lemba kam juga mendai tang apa ini bagai school ba USTM buat kum ngejing tip jeng pi atau kalau ngobak kum no bat kala aji mun toy kum no ha kalian ka puli putih koi yang alapet bai kan ni bagai in kong do kadai ka akor kebajikan maki ong akten farang discipline dia kadai kini ke bakong sando swa haji in dulu juno makanaro ke jong ha jong pi jong ya bar koi akor akten bar akor kenang ba ke jing yem kada mun ngindon atli gelati ka shong ba pinjet pi kwa ban im Arti nak kau? Đây cái việc công việc này. Bà phà. Hôm nay. Cái em đồn cả. But kau yang ti pada cái gì em ada cả. Thì pijit kau ini cái ti. Cái đi happy banana. Cái này cái đi nam ta cuma. Pijit akan ti biang angkat. Dia kata kamu nilak benda ayah. Nak kata jom kiwe. Ngim dia berperkat. Tangan saya tadi. Kau boleh hero. Thank you very much. megalayapost.news